सर्वेभ्यो गुरुवर्गेभ्यो नमो नमः। वन्देऽहं मङ्गलात्मानं भासदुवं वेदविग्रहं याज्ञवल्क्यं मुनिश्रेष्ठं कृष्णं हरिहरप्रभः जितेन्द्रियं जितक्रोधः सदा ध्यानपरायणं आनन्दं निलयं वन्दे योगानन्दमुनीश्वरं वेदान्तवेद्यं सकलादवैद्यं दयासुधासिन्धुरनन्तरूपं श्रेयाज्ञवैद्यं परिपूर्णचन्द्रं श्रीमद्गुरुनित्यमहं नमामि। गणनाथ सरस्वती रविशुक्रो बृहस्पति पंचैतानि स्मरं नित्यो वेदवाणी प्रवर्तते। वंदे श्री शारदां देवी विष्णुमाधि पंचदेवतः गुरुं च रामचंद्रं च वासुदेवाभिधानकं वेदशिव शिवो वेदो वेदध्यायी सदाशिव तस्मान्नित्य प्रयोक्तेन वेद एव सदा पठेत्। हरेः ओम गणानां त्वा गणपतिग्नो हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्नो हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्नो हवामहे वसो मम श्रीमन्महासरस्वत्यै नमः।